شک نہیں توحید ہی پر ناز ہے اسلام کو، شک نہیں توحید ہی پر ناز ہے اسلام کو، اسلام اگر جسم ہے توحید اس کی جان ہے، اللہ چھپا نہیں کبریا لا الہ الا اللہ، اللہ چھپا نہیں کبریا لا الہ الا اللہ۔ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا، ومن يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى، ولا يضر الله شيئا إلا نفسه۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ألا فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أما بعد، قال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد والفرقان الحميد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا۔ اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم، اللهم اشفنا بالقرآن الحكيم، اللهم انصرنا فإنك خير الناصرين، اللهم ارزقنا فإنك خير الرازقين، يا حليم يا كريم اشفنا، يا حليم يا كريم اشفنا۔ اللهم اهدنا واهد أولادنا، اللهم اهدنا واهد أولادنا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، يا ذا الجلال والإكرام۔ اللهم زدنا ولا تنقصنا، واكرمنا ولا تهنا،
اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك واغننا بفضلك عمن سواك يا ودود يا ذا العرش المجيد ويا فعال لما يريد يا مغيث اغثنا يا مغيث اغثنا يا شافي الامراض اشفى امراض الحاضرين الغائبين يا شافي الامراض اشفى امراضنا ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا اللهم انصر الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم انصر جيوش المسلمين نصرا عزيزا وافتح لنا وافتح لهم فتحا مبينا وعقلا كاملا وعلما نافعا وصلى الله على النبي وعلى آله وصحبه أجمعين آمین یا رب العالمین۔ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے، توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے، یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے تھا، یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے تھا۔ حمد سرا تعریف تحمید تقدیس بزرگی تو برتری تس رب العالمین سند خاطر حق اس کائنات لا شریک خالق مالک رزق رسان مشکل کشا فریاد رس مدر کرن وول چار ساز بیمارن شفا دن وول بے اولادن اولاد دن وول دین دنیا چ پریشانی دور کرن وول اس نش مصیبت دور تھون وول اک حضرتی اللہ جل جلالہ جل شانہ چھس کا شریک نہ اوسمت نہ شوبن حضرات انبیاء کرامن اندر کا نہ صحابہ کبارن اندر نہ بزرگان دینن تولیاء کاملین اندر یم لوگ اللہ تعالیٰ سندس وحدانیت اندر کس شریک ٹھہراون تم ظلمک شکار سپدن یم لوگ اللہ تعالیٰ سندن صفاتن اندر ذاتی صفاتن اندر کس شریک ٹھہراون یا کس ہز مداخلت بیان کرن تم تش ظلم کرن رب العالمین سندس وحدانیت ست حضرات بزرگان دین اولیاء کاملین یم چھ اللہ تعالیٰ سن ٹاٹ بند رستگار بند دنیا کس چپس چپس اندر یم واتمت اللہ تعالیٰ سن وحدانیت پرچار کرنے خاطر اللہ تعالیٰ سن یکتائی تو بڑائی بیان کرنے خاطر دنیا چھوڑک دنیچ کا برتری ژھانڈک یمن میان عزیز جوانن یا بزرگن تاریخس پہ نظر آس حضرت امیر کبیر میر سید علی الحمدانی رحمت اللہ علیہ حمدان پہ آوی تیمور اوسطک بادشاہ تس ست گیس مڑویڑ الیکشنس پہ منصب ژھانڈنے خاطر عقیدہ توحید باونس اندر ام کو خیر باد ملکس رخت سفر گنڈن یت سانہ وادی کشیر کن یور ووت یہ دن سائی کریک یس تمہ وقت حمدانس اندر لوکن ناگوار گزرے
لوکن ونن لا الہ الا اللہ خیر الرازقین، لا الہ الا اللہ خیر الفاتحین، لا الہ الا اللہ خیر الغافرین. اس یہ اوراد فتحی کس ناوس پہ از تان موجود، الفاظن تمکن چھن اعتراض، معناس تمکس چھن اعتراض. امہ مز اکثر کلمات تم یم قرآن سنت ست ثابت مے ونکن یہ ون عقل ونان امس لوکن ہند واریاہ سپورٹ تتہ ام سن بزرگی ام سن علم ام سن اللہ تعالیٰ سند وحدانیت خاطر کوشش یہ کہ تجہ بادشاہس خلاف تحریک چلائیت، یہ کہ تجہ بادشاہس خلاف سٹیج گرمائیت ہے ولو یہ والون ام دبس چی گو یہ ملک بنیر تک جائی یہ لوگ میں ریسپانڈ کرن، یہ لوگ میں کت بوزن خاطر تیار آشن تو رب العالمین سندوس منشا یہ سانہ وادی کشیر. اتھے پوچھ بی بزرگان دینن متعلق حضرت بہاؤالدین نقش بندی رحمت اللہ علیہ تو ناوا بوزن ہے آسیہ درویش صفت زبردست اہل علم اوسم، یہ زبردست عربی ادب عالم اوسمت، بلکہ خیال کینچن لوکن ہند حضرت مجدد علب ثانی رحمہ اللہ مطالعہ کرن یہ اندر شاگردن اندر شامل، اندر شاگردن اندر دین سمجھن خاطر دین ہچن خاطر. میانہ عرض کرنک مقصد یہ حال بین بزرگان دینن اولیاء کاملین متعلق تہند منزل آخرت تیز کوشش قرآن مجید پرچار بے اتباع حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یعنی تمام انبیاء کرامن نر. قرآن ہمارا دستور ہے، سنت ہمارا منشور ہے. تہند مینیفیسٹو یہ سارے حضرات اولیاء کرامن قرآن ہسا سون دستور، سنت رسول اللہ سون منشور. یعنی عوام الناس اندر سانن گرن اندر سانن خاندرن اندر سانس تعزیتس اندر سانس رشتس اندر برادری اندر تجارتس اندر سنتک اصول اڈاپٹ کرن حاوی سپد. یہ منزل تمام بزرگان دینن اولیاء کاملین، مگر امچ بنیاد کر تمو عقیدہ توحید پہ شروع. یہ تمام حضرات انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام ہند منشا تحریک پروگرام کت یل کرو سہ کرو عقیدہ توحید ست اور یہ واتنو پن زندگی اندر جناب حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرفات کس میدانس اندر یہ ونت فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدَ الْغَائِبَ، فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدَ الْغَائِبَ. اے میں بروٹ کن صحابہ کبارو 1 لچھ کے ساتھ 40 ساس اراؤنڈ امی کم زیادہ یہ سا تو یہ پروگرام اسلام بوزو عرفات کس میدان اندر یہ سا وات لجو تمن تائیں یمن یہ حاضر. مسل من مسل نیرن اگر حاضر و ناظر آشیہ کا رب العالمینس ورائی تیل دفینے تمن تائیں واتا بو پانے میں ون یتن تمو تو بوز تی صحابہ گرن اندر بیتیس کیسر ممالکن اندر اسلام اگر کمی اس محدود پیمانس اندر لوکو قبول کرمت مگر فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدَ الْغَائِبَ منش بوزن والیو حاضرو تو وات نوزو یہ پروگرام تمن تائیں یم اس بروٹ کن یتن سکہیں. پروگرام کیا اس سورہ بقرہ آیت یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی،
اے کائنات کے لوکو بندگی کریو فرمان برداری کریو اطاعت کریو تاس رب العالمین الذی خلقکم ینتوی پود کریو تخلیق آدم رب العالمین کر آدم علیہ السلام پن دشت مبارکو سوچ اوش ونن انسانن ونن اشرف المخلوقات بی مخلوقات یم چرند پرند درند جن ملائک باقی یم سبدے حکم ست پود کن فیکون دیت رب العالمین آرڈر یہ گو وجود اندر آو پہاڑ آو ناگ آئی درند آئی چرند آئی پرند آئی مگر آدم علیہ السلام بنون پن دست مبارک سوچ انسانیت سردار توش ونن انسانن یہ مسا گئی اشرف المخلوقات الذی خلقکم یم تو پود کریو والذین من قبلکم لعلکم تتقون بیم تو برہوش کیا آئی روز برابر سٹینڈ قیامت تائیں امہ پتہ تہ یعنی یم آز پتہ 1000 وری لوک یم تمن تہ رب ونن یم تھی کریو پود بی تم یم تہ برو درائے لعلکم تتقون تاکہ تھی سپدیو پرہیزگار یہ ماہ رمضان چن روزن ستی یوت تقوا یتن تقوا ناو عقیدہ توحید تتن تقوا ناو ماہ رمضان چن روزن دلونی جائن مقصد یعنی دین خدا روزی تہ ملحوظ نظر زندگی ہز پریت کام کرنس اندر شروع امیک گھن امی عقید سل کا انجینئر کا پروجیکٹ بناون یہ گو سوچن مے کیا بناون امی حساب یہ کام کرن کان کاریگر کان بلڈنگ کھڑا کرن کان تعمیر کھڑا کرن برونٹ گژھِ نہ أمِس ذہنس اندر کینٛہہ نقشہ أمِس گژھِ نہ کینٛہہ سوچ آسُن مٲنتو تمام اسلامُک سوچ عقیدہ توحید لا شریک ذات و صفات اندر حضرتی اللہ جل جلالہ جل شانہ یعنی اللہ تعالیٰ سن بحثیت معبود اخ آسن بحثیت ربوبیت یعنی لفظ ربس میں وارہا لٹ تھی عرض کرمت اگر تھی وچھو ڈکشنری اندر لغوی معنی امیک یعنی سہ ہستی اس پنس پود کرمتس مخلوقس تمام ضروریات پورے ہیکہ کرت بیمار آشی شفا دیس بے اولاد آشی اولاد دیس بے روزگار آشی روزگار دیس یعنی تمام ضروریات پود کرمتس مخلوقات سن برابر کرن تمسی ونو رب اللہ اوے دور حاضر کن سکالرن ہن صحیح سوچ زی اگر انگریزیس اندر تہ استعمال کرن گاڑ بجائے گژھِ اللہ ون گاڑ بجائے گژھِ اللہ ون گاڑس جمع سنگولر امیک پلورل گاڑ واریاہ معبود یہ گژھِ لفظ اللہ استعمال کرنے یمیک میں پنجس جمعس اندر تھوڑا وضاحت کر زی پرت کانٛہہ بچہ دنیاہس اندر جوان ات فطرتس پہ یہ سوچ ہیت یہ عقید ہیت زی لا شریک حضرتی اللہ جل جلالہ جل شانہ تمام پیغمبرو تمام رسولو تمام نبیو دس یہ دعوت یمن متعلق تھی بوزن چھو زی صحیح تعداد کن صحیح حدیثس اندر زیادہ پہن تعداد یہ صحیح حدیثو ست نیرن سہ کن حدس تائیں 1000 انبیاء کرام اگرچہ مختلف روایات 1,00,000 تہ 1,24,000 تہ 2,24,000 تہ 42,000 تہ 62,000 تہ مگر صحیح تعداد زانہ حضرتی اللہ باجے مفسرین لکھ لفظ پیغمبرس مانا امیک وچھت پیغام پہنچانے والا تمو انبیاء کرامو بغیر تم لوگ ات اندر شامل یمو اللہ تعالیٰ سن وحدانیت دنیا کس کن نت کن جائے اندر وات
کیا حق پیغام واتنو تو میانہ عرض کرنک مقصد یمن سارنی ہندس اختتامس پہ جناب حضرت اللہ جل یمن سارنی ہندس اختتامس پہ سوز رب العالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. شاید تو میڈیا میان خود زیادہ کران استعمال راتش نیوز امریکہ ول گئی آج مجبور رات درال تج باضابطہ سرکولر تک کی حکومت کی طرف زی مسلمانن چھ اجازت پریت کن مسجد اندر لاور سپیکرس پر بانگ پڑھ آج تائی اس نہیں محدود اس کیسن جائے مگر آج گئی تم مجبور یہ حق ماننا یہ حق کی آواز ہسا گئی واتن لوکن ہندین گوشن تائی پریت مسجد اندر آئیس تک سپیکرس پر باضابطہ پانچن وقتن ازار گس یہ چشم کشا دنیا کے بین حکمرانن ہند خاطر یمن مل سینس پہ تچن وتھان ازان ہند کلمات بوزت تہند خاطر چشم کشا تم کتا رکاوٹ کرن مگر اعلان 1400 وری بروٹ هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. 1400 وری بروٹ اعلان آمد بیان کر یہ خطۂ کرتاسس پر روئی زمین کس چپس اندر سبدی برحق ثابت ہتن ثابت سبدن گچ ثابت اک اشارہ کنایا حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سبد برحق یہ گچ ایمان ایمان بالرسالت کے شکس اندر گچ ذہنس اندر آسن مگر شرط عقیدہ توحید. سورہ نساء تش 36 آیت وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. عبادت گئی نماز یوت سجدہ ریز سبدن رکوع کرن صدقہ خیرات دن نظر نیاز دن دلک مراد پیش کرن اکوئی دربار امیک حضرت اللہ جل جلالہ جل شاہ. ات پر پتمن جمعان اندر بوزو کل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. سانی نماز سانی روز سون زکاة سانی قربانی سون نظر نیاز سون ذکر اذکار سون تلاوت اتندر آئیس مقصد رضای حضرت اللہ جل جلالہ جل شان. توحید وحدانیت یہ توحید چی اتحاد کی بنیاد. بدقسمتی کلمہ پرن ول تشات ورن یہ سا گو فطر نعوذ باللہ. توحید گو وحدت کنیر توحید چھ اتحاد دعوت توحید چھ اتحاد بنیاد. شرک شو امیک نفی شرک شو انتشار. اے بمائی گئی امس بیاک دکس نہ پھلن دیوتا چھ ام کھوت زیاد بیاک دکس پھلن چھ ام کھوت زیاد. اگر دو خدا ہوتے جہاں میں اگر زو خدا آئیسی ہے آگ دے پیاز گو رود بیاک دے پیاز آز گو تا خدا پیاز رود ہی تراب یمیز دن بو کوئرے ہو بیاک دے پیاز بدی بیج دیکھ چیزی ہو نا. توحید چھو وحدانیت منز وحدت منز وہ صدر بڑھگائن تے کسی اجتماع اندر وارن یہ توحید ہے کہ آج کے کلمہ پارن والن یکجا کرت یہ ساری معنی نہ کوئی معبود برحق حضرت اللہ بلکہ تمام انسانیت اتحادی دعوت دن خاطر جس یہ توحید. قل تعالو قل یا اہل الکتاب تعالو الى کلمت سوائن بیننا و بینکم. تو فرمائیو حضرت یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اے اہل کتابو یہودن نصارہن ولیو توی تو اس کرو اکس کاکی پیٹ اتحاد یس کا توی تشو مانن اس تشو مانن یعنی بندگی کرو رب العالمین لا الہ الا اللہ. آج کی ہے کہ ثابت تمام اہل اسلام گشن متحد اس کلمہ توحید کی بنیاد پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इत पोट तौहीदुक जिद छु शिर्क इथै पोट छु शिर्क फिर रिसालत अगर रिसालत अंदर शरीक करो का चाहे सहाबन मज इमामान दीनन मज बुजुर्गान दीनन अंदर औलियाए कामिलीन अंदर ला शरीक खातमन नबीन अंदर जनाब हजरत सय्यदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अवै सोन ईमान जी अल्लाह ताला सद वहदानियत पत गशन सानि जव तारा अगो दरूद पढ़न बे प्रेथ मामलस अंदर यह रहनुमाई तो रहबरी हासिल करने खतर गाइड यानी मसीही मॉडल बजाय मोहम्मदी मॉडल प्रेथ जाय मस्जिद चार देवरी मजी ओतन यह सह बोड़ वजह यस वनकन दौर हाजिर कन मुसलमान कमजोरी हुंद बुत हावन जेत सारे अकीद सही चलो दिल तह सही मगर अमल हंदिस मैदानस मज सारी कलम पढ़न वल इल्ला माशा अल्लाह बह यह वन 100% पत कह कोशिश करान अस सारे गि कोशिश योत तान यह वजाहत ही कर रब क्या गो बंद क्या गो रब क्या गो नबी क्या गो योत तान यमन दोन फर्क ही कर हकीकत सब्दिन वाजे की मुनासिब जोर में आवे जी सूरह कहफ की आखिरी आयात सूरतुल कहफ यथ अंदर तिमन कैचन नौजवानन हुंद तज़किर छु यम तमे वक्त अकीदे तौहीद किसी बुनियादस पे पन्ने शहर मज द्राय पत तद गफ मज ये तिमन वरी वादन हत बदन वरियन निंद्र त्रो यानी निंद्र हंदिस हालत अंदर तिम तद गफ अंदर वाक़ा झूठ कुन साथ तफसीर अवै छत नाव कहफ सूरतुल कहफ अल्लाह ताला करन बयान कुल इन्नमा अन्ना बशरुन मिस्लुकुम यूहा इलैया तो फरमायो हजी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमा अन्ना बशरुन मिस्लुकुम बेशक बासे कि बशर छुस बत बशरई मिस्लुकुम तहियो अगर तफसील वुचुन कि बशरियत क्या गई मौलाना अब्दुल माजिद दरिया आबादी रहमतुल्लाहि आसमा गर तफसीर माजिदी सुन तफसीर लिखमुत तफसीर माजिदी अम सज लकट किताब यथ नाव बशरियत अंबिया यानी सारी अंबियाई किराम आदमस पे रसूल करीमस ताय सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मसाज बशर ताबेदार रब्बुल आलमीन मा फौकुल बशर के तिम सारी जरूरियात यम अकिस आम इंसानस जरूरत आसन तिम सारी सिफात यम अकिस रितिस इंसानस आसन तम खुद ज्यादा पहर अवे आव लफ्ज इस्तेमाल करने मिसलुकुम यानी बॉडी स्ट्रक्चर खून चोन तकलीफ गरवाजी अयाल मसाइल मसाइब सारी हजरात अंबियाई किरामन प्यो यमन चीजन से वासत अवे यवन सूरह कहफ किस आयत अंदर बयान करने कुल फरमायु या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमा अन्ना बशरुल वकर जवानन तो कुरान पढ़न वालन गुजारिश इन्नमा इकवटे यम लोग बशरियतस इनकार करन तिमो इन्ना कोड़मुत अलग मा कोड़मुत अलग इन्ना कोड़मुत अलग मा कोड़मुत अलग है बुछुस न बशर नऊज़ बिल्लाह यानी कुरान मजीद तहरीफ सरासर तहरीफ टेस्टस अंदर बोजन बहुत अकिस मिनटस यानी यह अलग कोड़मुत योर गो गोडनिच काम करियो योह सूरह कहफ आयत वुचो कुल इन्नमा अन्ना बशरुन मिस्लुकुम यूहा इलैया तो फरमायो
बेशक बैसे बशर छुस बह तही हूँ बशर यानी बाब साहब ते रसूल करीम वालदे मोहतरम मातामाल रिश्तेदारी बशरी तकाज निकाह औलाद आराम फरमावन जब सरसी जिसमस हरक मुबारक बच लगन बाज़ौकात हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान करन पन्नन पलवन पाने क्यों क्रूल वुचन पन्नन पलवन जामन पाने वुचन क्यों क्रूल बशरियत पेवन बिहुन इनशाल्लाह जो मलजो बैसे बशर बशरी तकाज़ीम शुम तही अन्नमा इलाहुकुम इलाहुम वाहिद अलबत्त बेशक तय सारनी हुन माबूद आख माबूद बरहक हजरत अल्लाह जल्ल जलालहु जल्ल शानहु इस तिमन लोकन जवाब यम मुंतिश वनन वही जो अर्श पर मस्तवी था खुदा होकर उतर आया मदीने में मुस्तफा होकर अर्शस पे बहसीत खुदा पा आव ये मदीना तैयबस अंदर बहसीत मोहम्मद रसूल यह कुफुर यह इल्हाद बाजे योतान वन है मेराज खत तो तान कहीं अवे हसा वो तमो मे वो कहीं फकत नूरी नूर न रब रब्बुल आलमीन यम खातमुन नबीन अब्दुहु व रसूलुहु बार बार हदीस बोल बुखारी शरीफ किस रवायत अंदर फरमो ला ततरू कमा अतरत नसारा ऐ सबल मरियम इन मोन दर्ज तुत बढ़ायु युत ईसायो बड़ो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम सुन मोन तज़किर ये करन इन्नी अब्दुल्लाह फकुलो अब्दुहु व रसूलुहु ये मोन तज़किर करन वन रब्बुल आलमीन सिंह बंदे खास अरबी ग्रामर के लिहाज खास वन इन्नी अब्दुल्लाह फकुलु अब्दुहु व रसूलुहु इस इशारे करन खास बंद खासुल खास बंद यानी तमाम बशरन हुन सरदार अफजलुल बशर सय्यदुल बशर सय्यदुल अवलीन सय्यदुल आखिरीन इमामुन नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम फरमावन या अय्युहन्नासु उबुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम इमो जवानों या बुजुर्गों आज ताय योर गछन अपील कर सूरह अनआम मुसरायु सूरतुल अनआम अक्सी जाय अल्लाह ताला अर्दहन पैगंबरन अस्माई गिरामी गंदरन अर्दहन पैगंबरन अस्माई गिरामी यमन अंदर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हजरत इसाक अलैहिस्सलाम हजरत याकूब अलैहिस्सलाम हजरत नूह अलैहिस्सलाम हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम हजरत मूसा हजरत हारून हजरत जकरिया हजरत यहिया हजरत इलियास हजरत यूनुस हजरत इस्माइल हजरत हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम गरज अर्ज कर मोन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कम अज कम अर्दहन पैगंबर नाव एकसी सूरत अंदर इकवटे एकसी जाए बेगो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या खिताब तिमन कुन अम पति मन रब फरमावन वलौ अशरकू हरगा यमो अर्दहा पैगंबरों मज कोशिया सारी नऊज़ बिल्लाह शिरक ठहराया बजात हजरत अल्लाह जवानों से मेरी जाकर देखे कोई भी तफसीर हरगा यमो मज कोशिया कैसो शिरक ठहराया
لَيَهْبَتَنَّ لَحَبِطَ مَا كَانُوا عَنْهُمْ يَعْمَلُونَ یمن ساروی ہن عملی ہن ضایعات برباد کر اردہن پیغمبرن ہن تذکر اکسی جائے قرآن مجیدس اندر یتن یتن پیغمبرن ہن تذکر آمت ام پتہ آمت خاص کرنے بیس جائے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سورہ زمر کس 68 آیت اندر وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ تۄہہِ کُن حظ کوٚر وحی بیٚیہِ تِمن لوٗکن کُن یِم تۄہہِ برٛونٛہہ باسے تہِ پیغمبر آیہِ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَئِنْ أَشْرَكْتُوا ہرگاہ تۄہہِ یا تِمو منٛز کٲنٛسہِ یِم تۄہہِ برٛونٛٹھ آیہِ ذرا بر شرک ٹھہرایا بذات پاک حضرت اللہ عملی ہن کرن ضایعات برباد یُتُے یوت باجے چھن زوی درن یِم آیہِ پٔرِتھ تہٕ لُکن سمجھاونہٕ خٲطرٕ ییٚلہِ آسن وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ گۄڈٕ اردہن ہُنٛد الگ سورہ انعامس اندر پتہٕ الگ یِہُنٛد سورہ زمر کِس 68 آیس اندر اَسہِ حظ کوٚر یہِ وحی تۄہہِ تہِ بیٚیہِ تۄہہِ برٛوٗنٛمٮ۪ن پیغمبرن تہِ ہرگاہ تۄہہِ منٛز کٲنٛسہِ ذرا بر شرک کریاو عملی ہن ضایع کرنے بیٚیہِ ٲسِو تُہۍ نعوذ باللہ من الخاسرین خسار والٮ۪ن منٛز اتٮ۪ن چھُنہٕ نعوذ باللہ یہِ چھُس بہٕ سمجھاونہٕ خٲطرٕ تُہۍ ونان ادب ملحوظ نظر تھٲیِتھ نتہٕ چھُ اتٮ۪ن سیوٚد ڈایریکٹ لفظ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ یعنی تیلی ہیو تُہۍ گنٛزراونہٕ تُہۍ ٲسِو سُمار تیٚلہِ تِمن لوٗکن اندر یِم خسارس اندر آسن بل للہ فعبد وکن من الشاکرین البتہ اللہ تعالیٰ چھ معبود برحق لا شریک تس کریو بندگی تسند کریو شکر گزاری اوے حدیث اندر آمد یل صحابہ کبارو عرض کور اندس خدمت اندر تہ اللہ تعالیٰ رستگار بنن تہ کامیاب گمی تہ گارنٹی تہذی کامیابی مگر تھی کیا یوت تکلیف دیون پانس عبادت کرنے پائی مبارک ورم آلود سپدن جواب دیتے علم اکن عبدن شکورا علم اکن عبدن شکورا کیا بننا اللہ تعالیٰ سن شکر گزار بند تسز بندگی کرنے یمس یوت سوزی اللہ تعالیٰ یمس ییژان دِژ اللہ تعالیٰ امس پز ات پر شکر گزار بنن بذات پاک حضرت اللہ داؤد راضم علیہ رحمہ دبن شک نہیں توحید ہی پر ناز ہے اسلام کو شک نہیں توحید ہی پر ناز ہے اسلام کو اسلام اگر جسم ہے توحید اس کی جان ہے اسلام اگر جسم ہے توحید اس کی جان ہے یعنی بے روش مسلمان یم بظاہر ون بشس مسلمان اسلام کرم قبول مگر عقیدہ توحیدس اندر چھس گڑبڑ بخاری شریف صحیح روایت آو صحابیات دون تو دورن در خدمت محمد رسول اللہ عرض کرنے اگشنی یا رسول اللہ صلی اللہ اگشنی میانس فریادس وٲتۍ تو حظ فارسی پٲٹھۍ گوٚو رسب فریاد یا رسول اللہ اگشنی یا رسول اللہ میانس فریادس وٲتۍ تو جواب عقل سے ونن جواب گوس آسن ون کیا چھ مس فرمویس لا یستغاثو بی بچسی نہ فریادس واتن واللہ کل گیا فریادس واتن وول چھ حضرت اللہ لہذا یم لوگ آج تی کلمہ پڑھت پڑھن المستغاث یا رسول اللہ تم کرن ات حدیث یہ امس فرموک بچیسی فریادس واتن
یا بیس جائے یم لوگ ونان المستعان یا رسول تم کرن پتھ حدیث غور حضرت عبداللہ بن عباس فرموک استعانت آسی ژھانڈن مدد آسی ژھانڈن یہ ژھانڈ آز دربار حضرتی اللہ ساری کرن سورہ شفع کس یت آیس غور ایاک نعبد و ایاک نستعین یمنی چیزن ہن تفسیر کرنے آئی ساری حضرات انبیاء اور یمنی ہز وضاحت کر پت پنن علاقن اندر بزرگان دینو اولیاء کاملینو سانی کشیر اندر حضرت امیرن لیس لہو ند ولا جد ولا شبہ ولا شریک قل انما انا بشر مثلکم یوحا الی سورہ انعام سی اندر بیس جائے اللہ تعالیٰ فرماؤ قل فرمائیو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا اقول لکم اندی خزائن اللہ فرمائیو حض امتس قیامتس تائین والن بسیول تو فرماون میچ اللہ تعالیٰ خزان کرمی تھوا یہ تمن مولوی صاحبن جواب یم دپان ہر سا معبود برحق تو رب یوت مگر تمام آسمان چھ زمین چھ کونز چھن حوالہ کرمس لہو مقالید السماوات والارض قرآن ونن رب العالمین پان سی آتی کونز کم چھ زمینن تا آسمان نش نچ قرآن ویس ات آیس پرد کرت یا ژورت کرت ون دسا کونز چھ کانس حوالہ تم کور قرآنس تی انکار تم کور رسول کریمس تی انکار صلی اللہ علیہ وسلم لا اقول لکم اندی خزائن اللہ ولا عالم الغیب نچھس بزانن غیب پتہ چھم غیب چی خبر کیا ولا اقول انی ملکون نشب ونن بشس ملک کیا جی گوڑیا ون قل انما انا بشرون مثل یہ آئی کرن امچی تائید دبن میں ونون یہ تو عذاب بکس ملک البتہ کیا ونن ان اتبع الا ما یوحا الی البتہ چھو میون ارشاد یہ میرے احکام چھو یہ میں تمیچ کریو پیروی یہ میں نازل کرن حضرتی اللہ جل جلالہ جل شانہ قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد مولانا حالیاً دبن نہیں بند ہونے میں کچھ مجھ سے کم تم امی آیو شرع نہیں بند ہونے میں کچھ مجھ سے کم تم خدا نے دی ہے مجھ کو بس اتنی فضیلت کہ بندہ بھی ہوں اس کا اور الچی بھی کہ بندہ بھی ہوں اس کا اور الچی بھی امی آیو برابر شرع کی شار بنا سچوز بیشے دی بند تہمز کم زیادہ کے البتہ رب العالمین دتم فضیلت بونون اس بند کی بے کرن میون وحی بونون سرفراز تمام کائنات سردار اولین تا آخرین سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے جائے والحالیہ دبن مگر مومنوں پر کشادہ ہے راہ عبادت کرے شوق سے جس کی چاہے نبی کو جو چاہے خدا کر دکھائے اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائے نہ ایمان بگڑے نہ اسلام جائے دبر مگر مومنو مومناتو مسلمانو زائمت واتے یال باجی دبن ہے تمہیں شرط تمہیں بولنی باجی دبن ہے ایمان فلان ہے سبو کائناتو کی امام اس کیا بیسی گسی ضرورت باجی دبن مزاروں پر دن رات نظریں چڑھائے شہیدوں سے جا جا کے مانگے دعائے مسدس حالی مشہور مولانا حالی سن کلام یہ بڑا توحید پرست شاعر اسمت مسلمان اسمت یعنی مگر مومنوں پر کشادہ ہے راہ عبادت کرے شوق سے جس کے جاہی یہ موضوع مزہر چھس یلی
چاہے پیغمبر واتناؤن خدا سندس درجس چاہے امام واتناؤن نبی سندس درجس چاہے کن جائے دعائی دمو تو فریاد کرو ات سارس جواب دن در دربار حضرت اللہ تیل کیا سٹریٹ پاک سورہ بقرہ آیت نمبر 102 بلا من اسلم وجهه للہ البت بے شک یم قبول کر سوا یم پنن روی جکو یم پنن ڈیک ترو یم پنن روی پھر للہ رب سند خاطر وہو محسن بیاش اندر سو محسن یعنی ڈاما ڈول پالسی آشس لکی یک رو آش ین توحید والن مسجد مجلس وچن تچن گو کی بیس جائے ووت تچن گو کی وہو محسن فلہو اجرہو عند ربیہ امی یک روئی ہوں اللہ تعالیٰ سنس دربار اندر پنن ڈیک تراؤن پنن روئی پھرن اجر عظیم دیس رب العالمین ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون تمن کرن غمگین رب العالمین تمن آش خوف ہراس ہاں محشر کس میدان اندر آش گوڑ ساری آشن خوف حراسس اندر مگر یمن چل رہا ہے رب العالمین جلدی کیا جی مبارکی صاحبن وول کی جائی دپن تیرے درے کی گدائی گنج سلطانی سے بہتر ہے تیرے درے کی گدائی گنج سلطانی سے بہتر ہے الہی خود نہ آیا ہوں مگر تلبید الہی خود نہ آیا ہوں مگر تلبید یعنی رب العالمین سن دن اس دنیا کے بادشاہ مقابل کروڑ بج گن خرب بج گن بہتر رب العالمین سن قولی تو دنیا کے بادشاہ کروڑ بد بہتر گئی کی یا دربار حضرت اللہ واریا زیوٹ کلام شی مبارکی صبر مگر بے زائی گومت پتمن ورین اندر تلاشس اندر چھس اتمن تھی ورمت پوتس مبارک جو بنا دینا مبارک کو عجب کیا ہے مبارک جو بنا دینا مبارک کو عجب کیا ہے الہی خود نہ آیا ہوں مگر لرزید الہی خود نہ آیا ہوں مگر لرزید ربا اچھی چونس دربارس اندر ایون مانگنی مگر زنگن چھ خطرہ زنگن اندر چھ خوف و حراس جسم چھ کانپن تھر تھراٹ سے کیا آشا روزی تگیا روزی کرن چھا روزی حضرت اللہ یعنی امی انداز عقید توحید گشاس سوری دنیا یک طرف بے طرف توحید حضرت اللہ جل جلالہ یہ توحید اس کات کرن باجی لوکن باسن تیل چھن بزرگان دیرن ون حالانکہ شوان حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ ام سن کتاب بونٹ کورمت تذکر شرف اصحاب الحدیث یہ حضرت پیر سن ہم اثر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ ہم اثر زمانہ اندر ام سن بیاکھ کتاب توحید اس متعلق اس اندر سے لکھن حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ کیا سے لکھن دپن لو ان عبدا بافتقاری آدم حضرت جنید بغدادی ولی خدا رحمت اللہ علیہ دپن ہرگاہ کنس بندس آئیسی تیس عاجزی کر حضرت آدم علیہ السلام جنت من نبر آو سند کڑی ام پتو ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا یعنی واریہاس کالس کرن عاجزی پت کرس قبول رب العالمین حضرت جنید رحمت اللہ علیہ کرن بیان دبن ہرگاہ کنسی تیس عاجزی آشی یس عاجزی تج کرن آدم علیہ السلام وزہدی عیسیٰ ہرگاہ کنسی تیس
پرہیزگاری آسی یس پرہیزگاری اختیار کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اخ مثال ون یہ اتن آمت یہ بیس جائے حضرت عیسیٰ وچ اکہ دہ شخص اخ ژور کران دنس ہے ژے کیازِ کوٚرُتھ یہ غلط ژور کٔرٕتھ ژےٚ مےٚ اوس قسم رۄبہٕ سُنٛد دنس مےٚ نہ حظ کٔر حالانکہ وقتُک پیغمبر چھُ دپان أمۍ کٔر ژوٗر مےٚ وُچھ مگر أمۍ سُنٛد قسم ہٲیِتھ رۄبہٕ سُنٛد نہ حظ شوٹھر کٔر نہٕ ژوٗر کینٛہہ حضرت عیسیٰ اوس یوٗتاہ توحید کس معاملس اندر راسک پیغمبر تہ بیٚیہِ دنس تیٚلہِ آسہِ میانٮ۪ن أچھن دھوکہٕ لوٚگ یعنی قسمس کرن تنگس یمہ لحاظ پاک دنس مے ما دیت تیل أچھو دھوکہٕ یہ گئی پرہیزگاری ہند حد یہ گو پرہیزگاری ہند حد حضرت جنید رحمت اللہ علیہ کرن بیان اگر کٲنٛسہِ یِژھٕے پرہیزگاری آسہِ بیٚیہِ آسٮ۪س وجہدِ عیوب ہرگاہ کٲنٛسہِ آسہِ تیوٗت صبر یوٗت کوٚر حضرت ایوب علیہ السلامن بیمارِ دوران واریاہ لٹہِ چھُس دعا کران حضرت ایوب علیہ السلامن کوتاہ صبر کوٚر تتھ کوٚر یہِ بیمارِ اندر وَإِطَاعَتِ یحییٰ حضرت جنید رحمت اللہ علیہ لکھن دپان اگر اطاعت کرِ کانٛہہ بند تیُتھ رۄبہٕ سُنٛد یُتھ کوٚر حضرت یحییٰ علیہ السلامن وَاِسْتِقَامَتِ اِدریٖس ہرگاہ تیوٗت آسٮ۪س دڑر ایمانس اندر استقامت سارنٕے پیغمبر مگر ییٚتٮ۪ن آو تذکر کرنہٕ حضرت ادریس علیہ السلام سُنٛد وَوُدِ الخلیل جنید رحمت اللہ علیہ لکھن ہرگاہ کٲنٛسہِ بندس آسہِ تیوٗت ٹوٹھ رب العالمین تیوٗت محبت آسٮ۪س رۄبہٕ سُنٛد یوٗت اوس حضرت ابراہیم علیہ السلام کیازِ نیچو پن تہ گو قربان کرنے خاطر تیار یہ تنہ ٹوٹھ آسن مثال ام پتہ ون حضرت جنید رحمت اللہ وخلق الحبیب ماشاء وخلق الحبیب ہرگاہ کٲنٛسہِ اخلاق آسن تِتھ اخلاق ٲسۍ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مگر ناممکن کٲنٛسہِ کینٛہہ آسن یتھ کائناتس اندر تمن پتہ تِتھ اخلاق یہ چھُ ناممکن مگر یہ چھُ بالفرض ونان جنید بغدادی یمن سارنٕے پیغمبرن متعلق دپان اگر ییٖتۍ صفت آسن کٲنٛسہِ اخلاق آسنس تِتھ یِتھ ٲسۍ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم یہ جنید بغدادی سُنٛد فتوا دپان وکان قلبہ ذرۃ لغیر اللہ امہ پتہ ییٖتۍ صفت ٲسِتھ ہرگاہ اہندس دلس اندر اوس ذرہ شرک باللہ أکِس رچھ برابر اوسُس یہ خیال یوٗت بوٚڑ پیغمبر ییٚلہِ نہٕ مےٚ اَتہِ بنہِ نیچوٗ تیٚلہِ کتہِ بنہِ یوٗت بوٚڑ ولی خدا ییٚلہِ نہٕ اَتہِ بنہِ شفا تہٕ تیٚلہِ کتہِ بنہِ دپان ہے پھلٲنِس بنیو یہ گوٚو واریاہ بٔڑ کٲم مگر جنید دپان اگر رچھ برابر اوسُس ذہنس اندر شرک باللہ کِہیٖنۍ حاجت چھُنہٕ رب العالمیٖنس یہِ بنٛد کرِ عمل کِنہٕ نہ کرِ مت کرتن تہ ہشی کت مت کرتن ہشی کت کیا امس سمجھ آمت توحید حضرت اللہ جل جلالہ جل شانہ بہرحال میانہ عرض کرنک مقصد اللہ چھ پانے کبریا لا الہ الا اللہ اللہ چھ پانے کبریا لا الہ الا اللہ یاد تسندی کر یاد تسندی شام و صبا لا الہ الا اللہ یہ لا الہ الا اللہ چھ بجائی خود وظیف باجے شنا ونن کٲشتی بیستی بیتی اتھس کیا دیتو حض کیا اس پڑا یہ ونیا حضرت موسیٰ رب العالمین ربا بیجت کیا وظیفہ اس بہ پڑھن آسس تم دس گس پر لا الہ الا اللہ مگر پور غور خوض کر تدبر سان اشتی یہ حکم حضرت موسیٰ دس ربا یہ بہ پڑھنے بدل کیا ون دس موسیٰ ورمینا پڑھ لا الہ الا اللہ سان یہ سمجھ
नऊज़ बिल्लाह पैगंबरस मा वनो हे रबाब कर सी समझ ना तदब्बुर तो तफक्कुर कर हजरत मूसा वन बे दोनस रबा सारी चन बंद पढ़ आज तायम बंद आय इम सारी अकि नत बे रंग पढ़ ला इलाहा इल्लल्लाह रब्बुल आलमीन दोप सै मूसा हरगा क़यामत की दो अकद त्रायक ला इलाहा इल्लल्लाह वजन अमुक तदब्बुर अमुक तफक्कुर अमुक माना अमुक बजर अमुक अजर बे अंद त्रायक सतवे जमीन तो सतवे आसमान गोब लगी सुई पोतुर यमन ला इलाहा इल्लल्लाह पर्यु सुबह शाह पर्यु यूता खुश त्यूता कर याद वये सुबह मसा ला इलाहा इल्लल्लाह अनवर वनन पान सुई म्योन रहबर बस सुई ताहाउ यासी मुस्तफा ला इलाहा इल्लल्लाह दोयम चीज ला इलाहा इल्लल्लाह सो गो मुहम्मदुन रसूलुल्लाह सोरे ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ुन या समझुन ते लगिन तो ताय कुनि ये तो ताय ने ईमान बिर रिसाला ये तो ताय ने यकीन आस अवलीन तो आखरीन हिंद सरदार सन रहबर जनाब हजरत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल या अहलल किताब तालौ इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम क्या हुआ अहली किताबन ति वनि वजलु तह त अस गछि इतिहाद आज ति गछि तमाम इंसानियत मुत्तहिद इंसानी बाई चारहस लगे नौ दुत इंसानी बाई चार फल तो फूल कर ये इंसानियत अथ नक्तस पे जमा गछ तालो वलियो तालो इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम वलियो तथ पे करो पान वो यकजार तथ पे शब्दों पान वो मुत्तहिद तो मुत्तफिक ये तो शुबान सो ला इलाहा इल्लल्लाह ये इस्तिशबान ला इलाहा इल्लल्लाह वलियो अथ पे करो पान वो इत्तिहाद इत्तिफाक रब करन अम पत बयान सूरह कफ किस आयत अंदर हमन कान यरजो लिका रब्बिही यमिस तमन्ना युस यसन यमिस पसंद छु अमिस गोस मुशर्रफ शब्दन ये दीदार सद गोस अब्दुल मुशर्रफ रब्बुल आलमीन या अमिस गोस अल्लाह ताला पन्निस नजदीकी अंदर जाइदुन फमन कान यरजो लिका रब्बिही फलयअमल अमलन सालिहा सोरे पढ़ने योत लगस अत जरूरत अमाल सालिह शुमार जिक्र अज़कार तिलावत नमाज रोज़ हज ज़कात वति निश मूजी चीज दूर करुन गरज यस ते रुज़ मुसलमान करे पन अयाल खाउन ते चाउन हलाल कमायित ये अमाल सालिह नदर मजूर मशगत करित मेहनत करित पन अयाल खाउन तो चाउन अमाल सालिह और जहाद ना अकिस रिवायत अंदर रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फमन कान यरजू लिका रब्बिही फलयअमल अमलन सालिहा सु कर नेक अमल मगर परहेज कथुस वला युशरिक बि इबादति रब्बिही अहदा वला युशरिक बि इबादति रब्बिही अहदा मगर इन इबादत करने अंदर चाहे मामलात आसन चाहे इबादत आसन यमन चीजन अंदर मकरिन शरीक अल्लाह ताला सिंद जातस अल्लाह ताला सिंद सिफातन अंदर ये जानिन ला शरीक हजरत अल्लाह जल्ल जलालहु जल्ल शानहु क्या जी सूरह बकरा अंदर अलम तअलम अन्नल्लाह लहु मुल्कु समावाति वल अर्द क्या तोय छो ना जानन क्या तोय छो ना तदब्बुर तो तफक्कुर करन रब्बुल आलमीन सिंदी खातिर सोरी थी आसमान अंदर ये जमीन अंदर व मालकुम मिन दूनिल्लाह
چھون تصورے بے کانٛہہ معبود بار یہ سورہ بقرہ آیت وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر چھون تصورے کانٛہہ ٹوٹ نہ کانٛہہ مددگار نہ مدد کرن وول عقل چھو ونان اتھی گوٚژھ تیٚلہِ آسُن نہ فلٲنۍ چھُ پِستٲنۍ چھُ یِم چھُ فلٲنۍ جایہِ چھُ اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد رب العالمین سہ بابرکت سہ معبود برحق یم کھڑا کر استاد کر بلند کر یم ساری آسمان بغیر عمد تھمبو بغیر ترونها ثم استوى على العرش اکس اکھ پہ تابتا یم آسمان اکس اکھ پہ تابتا ثم استوى على العرش ام پت کرن استقرار عرش مجید اس پہ یہ بنیادی نقطہ باجے بڑن پوش ڈیل می اے نسا عرش مجید اس پہ سہ بدل کتہ نہ اس گژھِ ایمان آسن قرار سہ رب العالمین سن عرش مجید اس پہ البتہ پنہ علم سۭتۍ چھُ سہ روی زمین کس چپس وات بس یہ ایمان روی زمین کیا کتھے سمندرن ہندس تحت یا آسمانن ہندس چپس اندر پنہ علم سۭتۍ سوری وات پیت رب العالمینس کٲنٛسہِ ہٕنٛز جٲری اننٕچ چھس نہٕ ضروٗرت کینٛہہ مگر استوا علی العرش لازم ملزوم یہ ایمانیاتن اندر شامل یہ بنیادی ایمان اس گژھِ یقین آسن زِ قرار چھُ ٹھہراو چھُ استقرار چھُ رب العالمین سُنٛد عرش مجید عطا کی امامانی دینن باجی کیازِ اکوے ذات چھُ کائناتس اندر یس ہرٲژ گایڈنس آسان ذرابر گژھِ کینٛہہ مشہور واقعہ أکِس شخصس گئی ژوٗر ٲٹۍ بوٗرۍ نِیَس کٔمۍ تانۍ ژوٗرِ مگر یِم درٛاے یِہوٚے ٲٹۍ بوٗرۍ ژھانٛڈنہِ نشان اوس امیُک ٲٹۍ پھلٮ۪ن ہُنٛد یِمو روٚٹ اکھ شخصا اے ٲٹۍ بوٗرۍ چھِتھ ژےٚ نِمٕژ امہِ شہادٕ کِس بُنیادس پٮ۪ٹھ دیُت فٲصلہٕ رسوٗلِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم مگر حقیقت ٲس نہٕ یہِ اللہ تعالیٰ کور واے نازل یہ حق چھنہ حقیقت آئند محض ٲسِو یِتھ پٲٹھۍ کران یا رسول ماشاء اللہ اکوے چھُ کائنات سُہ گوٚو جناب محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم ام بغیر یم چھِ تہٕ تِم یم چھِ تابع یم چھِ سردار سٲری صحابہ کبار بزرگان دین تابعین اولیاء اعظام أسۍ ونو نہٕ أسۍ تہِ تِم چھِ عملن اندر برابر مگر عقیدٕ چھُ یی زِ رب العالمین سُنٛد علل عرش استوا آسن چھُ کتاب و سنت قرآن کے آیات و احادیث صحیح ثابت چاہے کٲنٛسہِ بڑِ کھۄتہٕ بٔڑ امامن تہِ آسہِ اتھ اندر کینٛہہ تعریف کوٚرمُت بدرد ونو نعوذ باللہ أسۍ گژھو نہٕ تِمن برونٛٹھ نیرٕنۍ دپو أمِس ووت امہِ چیٖزُک علم أمۍ دیُت امی حساب فتوا فٲصلہٕ کرِ پانے حضرتی اللہ جل جلالہ جل شانہ